n'umusore Jonas uteretana n'umukobwa wa perezida. Come on, Jonas. Jonas, fata icyemezo. Let's make a name for yourself. Nawe ugomba kubaka izina ryawe. Just as the first. Apana abantu bose kujya bakubona bakavuga ngo dore sheri ngo umukobwa wa perezida akaba ariko bakubona, nawe wakora ibyawe bakakumenya aho kugira ngo bakubone mu ishusho ngo tereta umukobwa wa perezida bigatuma ari byo bituma umenyekana gusa mu kigo. Jonas. Yego rata musore, dore ngarajya gukora n'agakobwa kamukunda gasiga umukobwa wa perezida hano. Rebe. Hasigaye isaha imwe uwitwa Brenda Radera agakatira urwo gupfa. Na n'ubu nta tangazo rirava kuri perezida Yuradashevu wa gusa perezida Glenn n'umugore bari bakomeje kugaragaza ko Brenda arengana. Ese iminota nitugendana biragenda gute? Hasigaye isaha imwe ngo yicwe. Hano byarangiye. Agomba kwicwa. Cyo gihano cyakaswe. Ndumva mbabajwe.